pudnot panagayam ta, kanayon agkuy-kuyog ta, kasla nagsilpot bagis ta, kasla agkabsat hunada, ngem dimteng ti may sangal daw, nga agkasapulan ka, ngem awan maited ko iso nga imutang kakit ginaranturan ka. Idi ta pa nagsisingiran, di kamot nagbaybayaden, siyak mo't tinapatudunan, tadi kamot nga parparangan, pimanaw imadayo kamuten, di kapay amatawagan, di kala nagbainan, utang mo anagado siya pinagbaybayadan. Idi ta pa nagsisingiran, di kamot nagbaybayadan, siyak mo't tinapatudunan, tadi kamot ngagparparangan, pimanaw imadayo kamuten, di kapay amatawagan, di kala nagbainan, utang mo anagado siya tinagbaybayadan. Di kala nagbainan, panaggayam tapot doon, nagganas ka adorable. Saak amarigrigat na iyanak dito'y away, kita ang tiaglawlaw, turturod ken banbantay, narigat nga agpayso biag dagiti hardinero, nasakit ti siket ko, agmalmalem nga agkubkubbo, aggamgamulo iti daga, narugurugit dagiti saka, agkalkaliyo dagiti ima, numaminsan masugsugat da, nupay kastoy iti biag ko, ano sa tigasat ko, taawanan mabalin ko, hawan metin na iturpus ko, ado iti manguy-uyaw, kastoy nga kasasaad mi, marigrigat kano tibiyag mi, tanat nateng sidsidami, awan metimaku nami, tanasalon at kami, awan sagsagubanit mi, dahil titikan kanan mi, lumaminsan awan isaang mi, the musical fruit namnamaan mi, agling takam ti kamuti, solmanen pamigat mi, no tempot panagbuburas,
Mapunas amin narigrigat, nariuriw apirak, na maigamanday to'y ima. Uray awan ti adal ko, tadakkel mati anos ko, mapakan ko to'y ngiwat ko, babaen kinagaget ko. Nupay kastoy ti biag ko, an-ano sa tigasat ko, taawanen mabalin ko, awan meti na iturpos ko. Adu iti manguy-uyaw, kastoy nga kasasaad mi, marigrigat kanu ti biag mi, tanat nateng sidsidami. Awan meti makunami, tanasalun at kami, awan sagsagubanit mi, dahil titikan kanan mi. Numaminsan awan isaang mi, the musical fruit namnamaan mi, agling takam ti kamuti, solmanen pamigat mi. Awan meti makunami, tanasalun at kami, awan sagsagubanit mi, dahil titikan kanan mi. Numaminsan awan isaang mi, the musical fruit namnamaan mi, agling takam ti kamuti, solmanen pamigat mi. Yan, biag ti hardinero. Thank you. Jak mupulo simpagpagarup day ta presyong ketang mumingina, hapagdarik mat kaslabalitok ti kayarigang, saan na kompleto ti maluto, nuawan kang nga maigisa, awan mang pabanglo, mang paimas ti masida, isungauray no nanghina ka, ikarigatan agatangin ka, sikat mang tedaraman, kenragsak to'y mabisin unay nga istomak, punay pa'y nupaspas ang itinak, nukas ta nga iu-iwain ka, tanuag lutoak, at dakalatak, di ka pulos amalipatan. Nugandatek pa'y nangagatangin ka, makasangita kunti kang hinana, agmulak latan, arubayan, tapno adda ti pagugutan, ngem no adda kumapan nakabalin na, sapay kumata presyong ket bumaba, takaasi kami, amarigrigat, awan ti kwartana, saan na kompleto ti maluto, nuawan ka nga maigisa, awan mang pabanglo, mang paimas, ti masida, isunga oray no nanghina ka, ikarigatan agatangin ka, sikat mang kadaraman, kenragsak to'y mabisin unay nga istomak.
met pulusim pagpagarop dayta presyong kedang lumingina apagdarik mat kasla balito ti kayarigang nugan datik pailang agatangin ka makasangit akunti kang hinana agmula aklatan arubayan tapno adati pagugutan nganuad ako mapan nakabalin na sabay kong mata presyong ket bumaba takaasi kami amarigrigat awan ti kwartana saan na kompleto ti maluto no awan ka nga maigisa awan mang pabanglo mang paimas ti masida ang dud ang dud ang dud ang dud ang dud ang dud nakaang dud nadanong manenti panaglalambing saan ka manen nga agdigdigusen day tapayod mo nakaang aguten manual daw adi ka nasibuganen saan aga po analamin ti tiyempo ket masadot ka nga agdigusen mangidadang ka iti paglamaw mo tapno awan ti adu arason mo ti panagdigos kanuket panubo gapo iti kinalamis na nimlaglagi permit akada panubo adu ti solusyon nga itden na saan nagaputa panaglalamin ket saan kameten nga agdigdigosen agdigos ka tapno na bang luka ket mabang aran pay ket di tarik na ang dud ang dud ang dud ang dud ang dud ang dud nakaang dud nadanon manenti panaglalambin saan ka manhin nga agdigdigusen day tapayod mo nakaang anguten manual daw adi ka nasibuganen saan aga po analamin ti tiyempo ket masadot ka nga agdigusen mangidadang ka iti paglamaw mo tapno awan ti adu arason mo ti panagdigos kano ket panubo gapo iti kinalamis na ngimlaglagi pemet akada panubo adu ti solusyon nga itden na saan nagaputa panaglalamin ket saan kameten nga agdigdigusen agdigos ka tapno na bang luka ken mabang aran pay ket di tarik na saan nagaputa panaglalamin ket saan kameten nga agdigdigusen agdigos ka tapno na bang luka ken mabang aran pay ket di tarik na ken mabang aran pay ket di tarik na ken mabang aran pay ket di tarik na agdigos kayo matapo. Kastoy apasam
kastoy arignak aldaw ken rabii nga agsang sangita sa empyag ko tilinak amko maya dayo ipat patek ko saan nasinsinan nakakalkal siga di may awan sa empyag ko tilinak amko maya dayo tipat patek ko saan nasinsinan nakakalkandaan iliw ko ken siga bisinkan puyat kanayon amarik niya anyangay nga ron agan alusan para timasakbayan ti pamilya Jagayat adungteng kastoy apasamak nuag may saak hagarubus luluwag jag malapdan kastoy arignak aldaw ken rabii ngagsang sangitak sa empyag ko tilinak amko maya dayo hipat patek ko saan nasinsinan nakakalkaldaan iliw ko ken sika di may awan sa empyag ko tilinak amko maya dayo hipat patek ko saan nasinsinan nakakalkaldaan iliw ko ken siga di may awan iliw ko ken siga di may awan